Yang laki din! Nalpas ka din, ti paparamid yung abalay yung Lorna. Ay, saan pa'y ang nakagudwa? Ay, kung nag-ano nan pasayin, ti publis yung. Numalanitan man mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kay. Ay na, adayupay. Ay, dakkel tumat nga min abalay. Kastaya? Wen, bumayag day jay kaputa dakkel abalay. Konkret pay. Sa bagay Wala. Isu nga urayan yun to ti ayab mi a blessing ti balay me. Ay, wala. Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da balay da. Konkret pa'y. Sigurado na pintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod kwarta da pagparamid da. Sa bagay matkit diya. Kano matamot ang masimpata na ito'y old house sa paggiginan tayo. At danto abakay. Dungdeng tulat da. Ay, daanan da ito'y balay tayo. Kaslamarba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna. Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to da ito'y balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan uray dua kasutlaan. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga agatang iti bacon kan arena no awang magayam kwartam apaggatang mo. Awan nga rod ti paggatang ko iti pamerienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alan bayadak tumadlang inton makailako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang kuken ka. Makikita mo't adakkel ti ipaparamid mi abalay mi. Isu anasken ko mga ammom adakkel mo't ti gastos mi. Alawanan. Di kan pilitan. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, isu apasensya ka na. Pangkita ka lang, hindi sa bali apag-utangam. Apayin ka sinsay. Nakarupangat ka mo tarimuan ti tayo ti kapsat mo. Di nakarod inikan iti bulbuludak. Dua kasutlaan mo iti. Anya? Nalabos mo't ni kasinsin Lorna. Dua kasutlaan ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natan ko. Ay, grabe mo't na itakapsat mo. Apay ka no at di nakainig kan. Ket na makikita ka no mat adakkel ti papaaramid da abalay. Iso arumbeng kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, talaga nga inbaga na pa'y adakkel. Wan mat, kaslang arod impanakkel na pa'y. Dahil tati ipampanakkel na kanya kay. Para makita, numalpas da ita abalay. Imbag ko ma, nujak amo akwarta laeng nila kay na ti aramaten da. Kaya mo na bangray. Mala, di mo pagparikutan di kwarta. Pautangan ka laang kasinsing. Alang pa'y laang dati 500 ka. Ay na, magyaman ak. Angam, uray, dua kasut lang. Day tali magasutang. Amok mudkit asyurbol tinateng mo kasinsing. Nangina ti ripulyo itakag. Anya? Wang, kapag alam to, dubling tibayad mo dito 500 ka. Ha? Naggapuam nga ay pare Emilio. Taman balay da Mari Ellen. Kapan kami nagapit iti mula da repolyo ideal daw. Kasta aya. When Mare. Ay pagman na kay kayat yun di mapandita balay da.
Kano kasla kamarin ti kalding. Ha? Katuan mat, kita man ti agdanda, kasla marba. Jay bubong ti balay da, kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabos mo day tamaray. Mayat mo di balay da, kanyang nalinays. Alang arod maray, panawan ka pa'y. Papaan ako naglutang. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad lang hindi pala ita. Ay na, huwag nga rod lakay. Agyaman tay, tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materyales sa mga balay. Huwag alakay. Wen bakit? Awan ton tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abubong. Si Cam. Katuan mat. Ore ag subli-subli kanton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Yan? Kunak tumot kin kansan. Surbol day jari pulyang. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumat ati aramatag amang patarimaan iti balay may. Katuan ansan. Didakkel ton abalay, hindi paramid mo. Ay saan kasinsin? Di apag isulain nga. Tapno addan tumat mabati iti naglakwak ah. Pagpuunak tumanan into next cropping. Sa bagay mo't gidian. Ay, huwag kayang kasinsin. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nun ti kwartada. Numsan agad ni kasinsin Lorna pagsardangan dagiti karpintero. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibus siguro ti kwartada. Basta dakkel ti balay da. Sa bagay mo't gidian. Huwag kasinsin. Ay ngam, para kanyak. Uray yung medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay may. Tapno di damat ibaga. Abalay ti kalding di paggigyanan may. Ay, anya lagi din aya. Agasaman dagita abag mo Lorna. Dagita mo't jibag anangina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay may ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Katisumat. Sa bagay mo't gidian. Gamnay. Adupay gayam ti san analpas diti balayaw. Ay, huwag nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay mo hindi dakkel sa ngamin unay. Iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit laeng abalay ti pinaaramid da. Sana bali abasit ti balay. Basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit diya. Gabi sa bali nga minudakkel ti balay. Kasla tabak nang no kwa. Hindi sa bagay. Saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Agdamap na kiti basit abalay. Agdamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awan mo kaya ng kwartata. Ano ba kayo? Maigatang amin na iti materialis ti balay. Gabi, saan pa'y amalmalpas? Tinaduma, ingatang mo kami ni tiyagkakangina bag mo. Lakay. Ultimo igatang tayo ti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. Awanan ti may saang kanton malam, lakay. Dahil tangarod bakit? Ay, mapan ka pa yung balay na. Kapay bumulon iti kwartada. Kanya, siyak ti baon mo. Sika ati mapantakabsat mo. Jak kaya. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanan ti sauna day jak kapsat ko. Ibaganan tumanan asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay. Agdawdawat iti bagas. Agbulbulon iti kwarta. Anya.
abalay da lakay. Wan bakit? Naibus ka nung amin ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay saan pa'y analpas ti unag ti balay da. Adaw pa'y ti masapol ang mayaramid. Sana bali tadakkel mat ti balay da. Si Kamat. Katulad mat bakit? Tay tati kanayon na nga isungbat kanya tunggal at dadawatag kan kwa na pabor. Ano, di mo tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya lakit din aya. Inunanan tumad nga men ti agsaw-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarot, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Nga mala, bayan yun. Barang maamiris na, ti kamalina. Nay, papanamlor na. Ijay gardin damari may kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Mapan gagdawat iti natangda. Ay saan kasinsen? Panak man makitangdan na kiro. Anya, sika, mapan makitangdan. Wan kasinsen. Awan gaminan makukwartame. Basta aya. Ngam sa nabali ata dakkel mo ti balayaw kasinsain. Anya? Katuan mag. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangputan damari imi ijagardin da. Agyaman ak Ellen. Anong sama dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel. Mababainak na rod kan dakat. Ha? Ngam, alangan mo't adi ka pasang bayan. Sana balay, taludyo kayat mo't na dito'y ayan mi. Sana kasla idi akasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka mo't iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskuit, kan ada may gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, uwan. Naggatang kami ngamin iti abastumit, at no saan kami nagkarasubli nga gudong. Sa bagay mo kiti Well, Lord na. Oh, dahito mati kayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo nga kurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Ay, ada pa'y gayam sambutak iti klinik. Ay, pasensya ka na, panawan ka pa. Ay, agyaman aklagan ka dagiti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsublay ka mo tadagos, bakay? Wala kay. Kahit, ayan na kayo timbagas. Awan lakay. Anya? Ay, nagpainak mga rod ngagdawat lakay. Anya? Wala kay. Kasano? Nagmayat nga adayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ng nalpasan. Ay, adupay dagiti makan kan kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ng sila labos mat. Ha? Wala kay. Ay, agpababawi ang nananguyaw ka na kwada ide. Ada yung gayam anasaysayati pa nagbiag dangam da tayo. Sikanto mga amin, bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo, balay tayo. Inunampay aginatang ti anyadal dita. Bagmaw, sapatos, badok, kananyapay dita. Anyangaitan. Huwag nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo, ha? Awan man ti kanan tayo. Ado ang agpaiso dagiti agkakangina akagawam. Ngam saan tayo mo't amakan na kita. Ay, anyalaki din na ya. Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli aki di balay damart. Mapanak pa'y mangibagay ti bagas da.
Nay, handa ka med Lorna. Ay, wan Mark. Umayak ko maagibaga iti bagasyo. Naibus namin nun ti bagas may. Kasta yan. Ay, wan Mark. Awan nga minun ti isa ami. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sana bali Tadakkel mo ti balayo. Kato ay. Ken saan na bali, taadumat dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anyapay dita. Isumot ti na ikargay di balayo. Kato ay. Iso asa na bali nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Dahita mo ti kanayon mo nga ibagay ti kanya. Iso nga isumot isumbat ko ken kaita. Anya? Sika talaga lakay. Tila imbagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't pulaan nga iparupakan ko na ti inaramid na kanya kidi. Uy, saan ang nasaya at tigas talakay? Di mo ka di balbalis ang tinapsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Siya ita, siya madlaan gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon Mark. Aywon gayam, inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla ang sangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka lang da. Mala, awan di parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taag palpaliwang. Istoryan ni Mark, ti mapaspasama ken kaitan, kasinsane. Ay na, mababainan ka mo kasi. Isunda ka na yung ko nga uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Day tanga raw di ka na yun tanga ibagay day. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tulog di balay may. Takil nga agpaiso ti dimensyon na. Gamay, marigatan kami na magilagpas. Sinseng. Ay, nasa isaya at gaya mga adayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay ang kasinseng. Tawari dakil ti balay mo. Nawan mo ti bagas mo. Useless Wan na rod kasinsin. Wang kasinseng. Tama nga numaunat ka si bibiyag iti unang tidakkel a balay mo. Gapu iti bisin mo. Sabi mo ipalpalastok tidakkel a balay mo. Nawan mo't gayam ti kanan nyaw kasinseng. Anya laki deng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Anya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad kin nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo, kasangsang pagtulakin nung napulot alamos ni ulo yung apay ka di aya. Kasano asan anapulot ti ulak. Kitawan mo't ko nang ngagluto ka. Masadot ka mo't karo na makipurdiya. Busy ak nga rod tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't ti apo ko ta ita. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya tatang. Aginanaak mo ta. Dahil kumamot ti maarami dito'y balay Sana dahi ta agil ilad ka nagsilsilpon lang ti paglayham. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akong. Itay kumapay Mabisbisina kong. Amom mo ti trabaho di garden.
Numabisin kayo, ipapudot yula ang ti kape di tata, ag kape kayo pa. Saan akas ta nagado ti pagpagayo? Asino din napan iti ayandaman ng sabel itay tatang? Vlogger ka na. Nukas na. Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada. Wait, naasyan ka rin yung vlogger katakwada. Nakita ka nga adda kwarta nga inyawat na kiniman ang sabel. Wait, kwarta. Bagas kan groceries, tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita ah. Deserving damot pima na matulungan. Siyak nga ta. Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasimpet a vlogger. Tapno adda kumamit mangdad iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapol ka gitay ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa daday tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kan napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat adamit anak ko. 10 years old ang dapo ko. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay to pa karuba. Amo na tag-diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang musara. Anya mananday ta. Anya man iti planom nga ramida. Basta, aramidan nyo lang no anya ti ipapaaramid ko ka na kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, una yan. O, kitain nyo tayo mayat nga anggel at tatang. Kasano na ita? Nakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo lang dayta. Maminsan lang. Wun, agbilang kayo ha. Kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay, kat agpusto kay nga runan at ang tapilakad ko intun madam sa ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabagay. Ni Jelly ang kalugaran tayo lakay. Agdaw dawat iti tulong. Tulong? Para niya. Para iti panagadal ti anak na ah. Enrollment ba't gaya man intun umay abulan? Di mo ibaga kaya't mo ti tumulong bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jauping. Saan na nasupsuportaran ti amana? Anya nga rin titid mo kadakwada no bilang lang bakay. Dagiti pado kan sapatos asaan tos usan ti anong talakay. Planok matlaang ti mangtad iti basit akash. Sige. Sigam di agdesisyon no may papaniti dahi tabanag. Saan mo kita dakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umunan ni Jenny. Mabit man laang tatare mo? Anda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam daytoy tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na tata. Hindi. Diyak mo ti may papaniti dahi tabanag ah. Alaan nyo lang tata, itadyukan ko na tata. Pakibagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritahan mi tata. Sige, punta. Ibagak to iti anak ko. Anya day ta nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Day ta lang tinted na. Ha? Adat ka mo asawan anak ko. Sigurado kayo kadi aday ta lang tinted na, tatang. Wan!
bado kang sapatos, tilinaon ti sako. Ay, anya lakit din. Na, apa ka sa reaksyon mo? Di maragsakat na dahin tidakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rod na. Idi suyo pa'y laang dagita asapo nito. Naibaga na mo't laang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan niyaw. Daytoy lang di maitid ko cash para iti anak mo, Jenny. Dakrilan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, ayan. Diyak pa'y masigurado manang. Public school laangan Ibirok mo, tapos makatipid kayo matlaan. Wanan ah. Mayat matlat na ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa, katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay, wan gayam. Kumusta nga dagiti sapatos kalbado nga intad ko? Umanay ka nilang iti anak mo. Ah? Wan manang. Umanay matkan ko na. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano ititulong para iti anak mo. Ah? Ay, uwan tata. Inyag ko tibag. Padaw, kan sapatos na iti apokaw ka na iduldulin laang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungamin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigata na karon. Nang runa iti pinansyal. Tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka Ipadas mo ti makilaba ka na iti kayaw. Isupay na jay. Na, taisuro nakpay lang. No, anya ti aramid. Anya ti kunam. Ah? Ay, ikwa tata. Aywan. Agsapulak to iti pag-sideline na. Isupay nga agpaiso. Bado ka sa sapatos ngayon tindaka kayo, Jenny, anak ka. Sobrang amin tatang. Sayang ba? Hindi na mo't lang isuot amin. Itid mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang na kita, uy. Sa pinagbamayat na Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Naguray ka. Kabarbaro ta silpon mo Ha? Eh, kuha tatang. Nangalaan mo't itinggatang mo ti dayta. Ni tatang mo. Kwarta ka. Pugno ka man, anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam atulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa'y lang ti intadda para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na abanag titulong ka naawat mo. Ay, saan na siya at tikasta anak ko? Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timbulong ka na kaya. Ang mga numadismayate tikasta ngay naramid mo. Kagayam dahil na, Jenny. Nagpariban kang saman. Ah? Ay, ewan, manong Orlan. In libre lang tigayom kung adda salon na. Aya, Wan, manong. Libre lang dito ay pun pa yan ta silpon mo. Ah? Ay, kuha, manong. Binulod ko lang dito. Ay, nalakit. Laimbag man. Tada timayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayom kung adda negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Nimbaglaangan ata pinabuludan naktigayom ko. Basta gaya. Wan manong. O sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang pwede ni tatang inibalay. Itakan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan kay Elsa Bakay. Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagparibant man. Inabak na ka. Ay ha? Wag. Di ko na nang inlibre ka no tigayim na nga da salon na. Yung saka na naman.
lang rin ba kayo? iPhone pa yan, di cellphone na ita. iPhone? Huwag ba kayo? Nakariban ka na iPhone, di cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone, titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko ba? Una yan, di kasta diskarte na bilang man. Gusto ti atap talakay. Away ka di bakit? Kita ti post ni Jenny iti Facebook lakay. Ibagamlatan, ano anya na itapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. Nakasta, saan gaya maabulod doon dyan iPhone? Wan, ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo lang alibre ti pinangpariband na. Oo na yun na itatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan mo kasta lang. Ay pudno lakay. Pagadalak dayto yan. Inton sumaruno sa anak kon amangtad iti kwarta. Narigat ti tumulong. Taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway matan. Kumusta mo't nga tante anak ni Jenay? Inginroll na nga ta. Diyak mo tata. Sa bali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinangpariband kan inggatang na iti iPhone titulong anaawat na kada kami tata. Lalaki, hindi kasta. Isumod lagayam sa bali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwarta gayam ti kayat na. Anya laki, din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata, iso asyak, agkontrolak matan manipod ita. Uy nga raw, sayang laang ti tulong ang maitay no kastamit laang ti matulungan kunak manay. Ay no ambok la ko ma, inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayo nintun sumaro na. Adalat ta sakit tinakam, ngamanya kay nga rod tata. Desisyon na matan ti agsayang iti kwarta. Nalakalaang kenkwana ti mangigastos, tasaan na mo ta nagrigatan. Ay awan ti mayat at tumulong kenkwana tata, no kasta na laeng. Ay wala, uri asinaw no kastalaan. Madismaya mo na, kanya laki din. Makapasurong dagi tataktaw. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da di takersena. Ay, wait. Sigat ti pagsarsaritaan da hindi napalabas ka daw. Husto ka di ti kasdengar aramiden da tatang. Nasaya ak nga rod ti kasden. Dito ti ganaba ba? Apay nga na pinagriban kan inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted na para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko lang may sukataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanyak. Ora hindi apay ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, nako. Ay, di nyo man pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na. Sige, rumarak labi. Adda na patag akasarita. Paing a babae. Sa dino ti papanam, Jenay. Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan ba inday ta babae? Tapay, anya tinarabil na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan ingatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo butlayan apay nga nga inusar mo ti kwarta para kuma iti panagadal ti anak mo ngay. Ha? Takanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. Why? Kaputasi ka, tinagbid daw. Di mawat kay titulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasang ka. Diskarte mo tinday ta iti tao. Asa daw? Ay basta, kaya't ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kastang ay naramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka agin tuturay na kasta. Ay nilaki din aya.
Anya man ti pagpupungtutam si ka, Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, ah? Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan amay parbang ti kasting inaramid yo? Panang dadaal de jay. Amo, saan ka ang ma-issue no saan nakasjay ti inaramid mo? Sarumpay ti anak mo tapno lang makadawat ka ititulong. Nasayat ayaman ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina. Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo. Tapno laang ada pang pariband mo. Kan igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya la unay mo. No siyak ti sika, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan. Tawan ti daduma amay babain. No di sika matlaang. Anya laki, Jane. No dumawat ka iti tulong, usaram para iti pagsayaatan ti pamilyam. Sana kadag iti pampanag nga awan kay iskan na. Iti kasta, saan ang madismaya dagiti timulong kin ka. Anya laki, Jane. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din! Ito iti payat ti baboy yo, Nana Teria. Dahito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, Nana. Kurang matinyawat mo a kwarta. Saan akas to, tigatad tinagsaritaan ta. Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akas tayak ti bayad na, Nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akas na tinapasama. Pasensya kayo na. Ngam numano tinted ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong? Diinted ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa inyo pa ilang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pang-i-deliveram ka na kita, baboy ba kayo? Ija sentro. Ada bayar ko ija, ilakay. Order da amin da ita. Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalang may kada kita, baboy. Ikat ginatang ko ah. Anya lahakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Oh? Amangan mo, no binarat mo. Kung kurang man ang tinted mo, abayad, ije ba kayo? Ay, saan ha? Kinasayak lang iti bastit. Tanadlaw ko ang medyo kimutong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at iti kalman. Siguro dumlaing nga inted mo tinagtulagan nyo abayad. Tapno awan riri ba kayo? May isim mo nagawin ba kayo? Wala, medyo daktil. Hindi ka na siyak lakay. Ano nga eh? Secret. Ribo manan. Ay, syempre ah. Tsak mat ipalubos ang malugi ah. Makitam na ita, Vilma. Dakkel di ka nan siyam. Iso at di mo kumabaratan, dagiti baboy, dagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente. Basol ko nga rod, no na-diskarti ak. Basol ko, no nalaingak amang ilakaw, iso at akiltiganan siya. Kaya langit din. Gimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma, anak ko. Wantatang, kay deliver dalaang itay. Nakalaan nyo tinggatang yaw. Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaingag diskarte, tapno adu ti kwarta. Nabangan ko na ko naman ang tipinalang ko nila. Anya kay lakit di matan tatang, day tamat isang kay bagayo. Wala atag dinabag dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas damat iti kalugaran tayo. Nubaratem ti baboy alako da. Anya akaasimat nga ipagbagam tatang, bayadak mata. Wan, anak ko.
Hindi gusto ko maapresyo ti bayadam. Di mo idabaratan na nariga mo lahat ng tarangan. Sapay nangina ti feeds ita. Kasta talaga tinegosyo, tatang. Siyempre, ibirok tayo. Tapno dakkel ti ganansya. Anya lakit din. Samot din ang madispos ti baboy ta. Linda, bakay? Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo't ti bayer ta. Ang mga nodam ang muni nanang, magpirok iti baboy. Awan ka nung arod. Pit kasano nga ro din ang madispos nga. Madispos ko maadagos, tapno masukatan man iti buryas. Ipadas kung tuman ti agbirok iti bayer iti online no adda. Sige, pilyam tayo sana barat, bakay? Balakay, siyak pwede ko na. Talaga nga ibirok ko Narigat nga tati agtarakan. Adda taraken yo ababoy anya, Mario. Damoy, Maribel ma. Diyo ilakaw. Kinapudno na, agberbero kami kanin pagkat ko iti bayan. Siya ko. Gatangag ti baboy yo. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yo. Saan kayo amabannog, tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yo. Kasaritak pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay pay laeng ay. Di mo kabailan, tag-desisyon na ya. Ay, kapag ilang mikitiyang no may papaniti ka kastabanan. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Langaro na pa Ni bakit iman, nagpakan, nagdandalos iti kulungan na kita ababoy. Urayik ti desisyon yung agasawa. I-text na. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man, nanaterya. Si kamot gayam day talinda. Anyat masapul mo. Kasi nga minana. For disposal ti baboy atarakin mi. Ngamawan ti bayer mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Agalanganin ak amangilako kan kwa na. Amangan no baratin naman ng nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilako, kini Vilma. Barat day nga hinte. Di kayat na, katisulang ti dakkel, ti ganansya na. Yak pa'y nalipatan ti inarabin day, ti lakok ababoy idi ka. Adda nga rod ang muyo abayer, nana. Ay, ada ni Sir Ramon, di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kang runaan ti amin. Saan a barat? Itad ko ti kontak number na ken katakuntakam. Wunman, nana. Agyaman naklang una ya. Kinasarita na ni Vilma itay, bakay? Anya nga'y timbaganakan kalakay. Kaya't naagatangan di baboy ta. Anya nga'y timbagam, imanugot ka kading. Baga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man, tadi ka nagdesisyon na dagos na kay. Sana, tamok kabarat dahil nga ahinte. Kinapudno na, adain suro ni Nana Terya nga ahente na kay. Saan tayo nga agan anos iti barat nga ahente? Asina? Ni Sir Ramon, di takabangibang a barangay. Iso tisuki ni Nana Terya ita, tamayat ka no ti presyo na. Saan akas kin ni Vilma, abarat launay. Kinasarita na kakadinila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy? Woy, imbagat nagkitwa na ang kayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya ka, ngam addan ti bayer mi. Anya? Adda nang ikontakan mi iti baboy mi. Sino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naa? Taga-kabangibang a barangay pailaeng mo tinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka, ngam kasapulan ti kwarta. Iso nga ibirok mi matang.
tumawag, Wilma, bakit? Bayar iti baboy. Agorder man ay? Agorder ko maa. Nung awan mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo nga Adamutan sa bali nga ahente nga umumay dito'y lugar tayo. No kasta. At dagaya man ti kakumpetensyam. Ay, wan. Makapasuron nga rod. Ay, kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod man. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maaramida, no iso ti kayat dagiti kalugaran tayo ang pangilakuan. Amin tayo, katagkasapulan iti kwarta. Isarong bang lang ay birok tayo. Asino magtimay at amalugi ngayon. Kanyati ko na, Vilma, anak ko. Dahil anana teriyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Kanya laki tinay anak ko. Saan ba nga binababali na pilitam dagiti kalugaran tayo? Kasi ka ti pangilakwan da no di na kaya. Nalipatam samot amano atawan na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron, tikas ta nga inaramid dahil dyan abakit tatang. Siyakmatan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam da ita. Taintun sumaruno. Di ka kami nagbali na barat. Kaya nang gusto presyo na iti baboy iti kalugaran tayo. Tandarigat magpima, tandarakan. Kandakan, ti kastos ta. Tanangin nakit nga ron ti feds, kan vitamins. Sumurag kapay at agkapita, Vilma. Saan ang kape ti gagarak, nana? Ha, anya nga raw. Da kayo kanumat tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno da ita. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipamam mo kini Sir Ramon ta nagsalutsod na kanyak. Sa maysa, isuda ni nagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Siyakmatan tinaawanan iti kasta ngay naramid yaw. Ambam Vilma, saan ka maawanan no saan ka laang abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak, nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno dayta. Anya ti imay ni imbagangay. Ay, kati maipapanakin ni Ramon. Apada na nga ahinti iti baboy. Sakmat ng ti pagpabasulan na. No apay nga awa ng ti mayat amang ilako iti baboy kunkwana. Apay ada kayo ti pabasulan na ngay, nana. Man amo iti radya tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy abarbaratan na. Pudno dayta. No saan ko mga minabarat? Saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente? O di tuloy-tuloy ko mga magtinegosyo na. Saan amalpas ti balay no kastoy laang lakay. Rugyamot ang dagdarakan iti baboy at namapadasan mo. Tal na ka man dita. Nawan na sayat nga ibagam. Amo mga agparparikot da tao kasta pay laang mat ibagam. Kanya lakit din aya. Ti kayat mo nga minggot dakkel ti kanan siyam. Kanya nga ita. Ti ka mo lang tinawanan. Basol ni Nana Tiria ah. May samot day dya aramon. Aga-agam. Masabat ko lang di tagal. Ay no, makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulan mo di tabagin. Dahita kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kasi kalaang ti dakkel ti kanan siya na. Anya nga ita. Awanan ti may tamang hilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akas ta ti panangkitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah?
Ni awan. Amok naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim ajak kayat ti apa. Magindadalos ka pailaan dita. Amok may isa ka kadagiti naragsak iti napasamak kanyak. No awan tinasaya at nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikodan, no kasta kasarsarita ka. Anay ko, ibatam tibo ko. Di mo urayan asyak ti masarkan ka. Tadi mo amuno anya ti kabalak nga ramidan. Agul uli makaklangarudan. Mangrugi ka manan. Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materialis. Di agpiro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ahente. Naparpartak apagbaknangan. Wala, gumawan mo nga rudong pangalami ti baboy. Masayangan naklaunay kadagiti customer ko kumatata. Masayangan ka. Di agtarang kalangan ti baboy. Tapno mo malang tirigan ang lalaki din. Na, anong taburyas, bakit? Nagtarakinak man lang ng iti baboy na ka. Ito na siguro nagiti kalugaran kat ipalubis ko ng kriga na. Tangiwan mo, bakit? Ano bulan ang tinapalabas? Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalas ito kadagita. Saan lang nga itatial daw. Nag-move on ka din, bakit? Lalaki, di mo dati. Ikariman, di kasta ka panunutang. Hinton ko, makarma ka manan. Kumusta ka na ako? Kumusta nagiti baboy at arakan mo? Makapabanmog nga ron, tata. Basta talaga. Awan tinalaka, anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulungan da. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat agtarakan. Nangina pa ng vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Bawatan mo siguro ita. Kapay ang nagbirok na iti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilang ang bakay. Ginatamda ka iti baboy mo. Wala kay. Lagayam. Apay nga kasta tilang madlaw saan ka naragsak. Tanato, buwak pa'y lang matibayar ang barat mo. Dahito iti listaan ti gastos ko. Lugyak launay lakay. Na, kita ka matigastos mo. Aday ta na, dakkel mo tanday ta dahito'y lang kat ditintad na bayan ti baboy ko. Ay, ako sinay ko kasi. Dakkel tilugin bakay. Day ta nga rod lakay. Ay, kasto'y gayang tirik na ti mabarat. Kanya tirig na bakit ibagam mo kanya? Nasakit itirik na. Ay, naiaywanak iti manu abulan dagi jay ababoy. Sa ita, baratan dalaang. Ay, no amok lang. Diyak ko man inlaklako dagi jay ababoy. Ita, ang bakay. Ganya man ti marikrik na mita. Kastamat lang, ti marik na dagi ti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da. Among bakit? Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo o pagimbagan, tiintay panunutan. Panunutan tayo ipada tayo at taong agsakripisyo para itinasaya at masakbayan di pamilyada. Anyan laki din patbakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.
Anyang akitin! Imbag man ante, tanasangom ti umay bumisita dito'y balay. Katua na, ta-retired ak nga rudan. Ayawan anya. Kaano pa'y asimmardeng kayo ang nagtrabaho, ante? Hindi pa'y napalabas sa bulan. Ay, ayan. Nabayag mo't gaya man ang nag-retire kayo. Iso nga ro, da makapasya-pasyara kon. Di kay mo't ngamin makitkita naka-online ijay Facebook. Saan ak ngag-Facebook? Ay, apay ngay. Katno awan tupay cellphone ko. An-anway nyo ngay tidakkel ang maaw-awat yu a pensyon, ante. Nakabangko Ay, da kayo at talaga, ante. Adji, nangikabilang jumayon ko. At adji radyo ki Jacob. Radyo? Ay nga, ante, saanin nga uso ti radyo ita? Katno iso ti pagdengdenggak iti drama. Di baterya. Kaya't yu asawan, agdengdengag kayo pailaang iti transistor radio, aging gaita? Honey, I'm home. Shh! Saan ka natagari? Ha? Agkarkararag ni Antik Consuelo. Ha? Sino ang antin? Shh! Saan mo apig? Saan ko na lang ang inayadag to pa'y taglutlut. Tadi na kaya't ti madisto. Ang nagkararag na. Nalpasa ko na nagkararag. Kasta kayo ka di nga agkararag, Anti? Doon nga oras? In short, kat ko pa'y kiti na. 5 ko mga oras at nagkararag. Ha? Honey, mangan ka rin? Anti, iso ti asawa ni Dambo. Yo, tita. Iyo? Anya day tayo? Agmano ka ngayon. Saan nga amo ni Anti day tayo? Ako na. Ay, una niya. Agmano akanti. Kasya na kanya po, Diyos. O sige, intayon ijay kusina, tamangan tayon. Mapisiin akong gan. Saan ka pa'y amangan? Kararag pa'y. Nagatintog na tinti kararag na. Mapisiin ako. Nagatintog na tinti. Tumalna ka. Siya kun ti aginaw, Angie. Siya kon, Anti. Siya kun. Agina na kayo laangan. Anya ti pa nagkunam kanyak. Nakapsutak una yan. Saan, Anti? Ngam bisita da kayo. Saan arumbang agtrabaho kayo? Saan nagkapabisita kada kayo? In kailangan agbuya iti TV. Ang buy-buya, ba't nilakay mo? Ay, kat papanawag ah. Ay, saan? Bay ang mga agbuya. Angie, saan nga tanga adik day ta asawam? Ha? Ni, apay mag-anak ko na yun day tanti. Nasingpot niya asawa. Napunpuno mat ti tatu iti takyag na. Karasaan pa iti tatu na. Kasta ngamin dito'y syudad, Anti. Amo, demonyo na kitang patpatato. Anya? Imbag no saan nakadangdangran ti asawam. Lingdam dagita tatum. Tapay. Saan anaguston ni Antik Consuelo nga adda tatum? Unay mo tita. Mapan ka no iti impyerno dagiti adda tatuna. Grabe mo tan. Tinagnan na ka natapos. Amumat a conservative ni Antik. Aginggat kaano ayang agyan dito balay ditang anden. Tsaka mo ah. Ang mga lumakita ng nga daaritos ko. Ibaga naman ang adakis ako na tao.
Tan nga agon eh, dahito transistor radio kanji. Ni, apay ngay ante. Ay, sabay sana kompleto yan daw ko. No saan ko amang dya paborito ka drama. Ala, bayan nyo ta ipatarimaan ko intun madamdamakin ni Dambo. Amo ti asawam, ti agtarimaan iti radyo? Barang amo na ante. Uray no computer mati inadal na. Apay, agtrab-trabaho ya. Un ante, dakil akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. IT specialist nga mi. Ibang man ay nawat na ka agtrabaho, nga uray nagado ti tatuna. Kabailan namat nga minji trabaho na ante. Apay kumaasaan da nga awatan nga. Ay kagsapay lang ko mga ruda. Takabailan na nga tarimaanan da ito'y radyo. Taman manon ti kastoy alako di tapalingke. TV mat nga min itan ti uso kan digital radio anti. Saanin nga uso ti di baterya akas iti radyo yun. At dapay galot na nang isit alas ti ko na ito radyo dante ma. Ay nga, saan mo nakatawaan? Kita langkit din o anya ti Perdina. Itakla nga makay ka. Hindi ka sa radyo. Kaya to tarimaanan. Pagasam kabailang day ta. Padasan talukatan. Pagasam man day ta. Upat pa'y gayam adadakil ti bateryana. Kita man na kita baterya. Ha? Ay sus, aglat-lati matan. Apay nga'y anapikti-pikti. Damagam akin ang tem. Amokon. Tinaltal na dagita a baterya. Kastamo lang amin ti aramiden dagiti naganak mi. Idi ubing kami pa eh. Tapno pumig sa ti baterya, ti radyo mi. Mayatan day ti radyo yun. Apay gay, tawan mo tagjigalot na alas ti ko. Tinarimaan nila kay kung saanan ang masapul atalyan nyo. Kastagayam. Kay, agunen? Una, ante. Nagpigsa pa yan. Adan pagdanggak. Ay, anya gay ti Perdina. Di baterya na lang, mat. Daan nga minan dagiti battery na. Diyak pa'y namin sinong. Intun maminsan anti. Saan yun tun ataltalan ti battery? Ta iso ti rason no apay ang naglati da. Ne. Apay asurwandak. Kat idi pa'y ngar aramidak dayta. Idi awan kwartayo dayta anti. Ngam itataadon ti kwartayo. Kabailan yun ti gumatang iti uray mano a baterya. Nakabangko nga rod ti kwarta. Alam, saan naman tagimatang nila kay ko iti sukat dagiti battery adaan. Iso anapigsan day taradyo yun. Ay, wad gayam. Ayan na nga, jay lastiko na to'y radyo. Kasapulan ka di pa'y day, jay ante. Wala. Paggalot ko iti bayon ko, no agbiyahe ak. Anya? Isardeng mo man pa'y deta pa nag-computer games mo, si Dambo. Abaya. Nangikabilam ije nangisit alastiko jay radyo ni Antik. Bulang ko na. Takabay nga bulang mo. Abay, kasapulan na pa. Inka alaan. Kasapulan na kanuday dyan. Inkan alaan. Anchi! Ne, ante, kunak man no, da kayo ije sila dyo. Disturbo akma, di tatukar di tasalas. Ay, nilakay ko, kasta ti kayat na adengdenggen atukar, ante. Ay, ibagam ta sukatan na. Satanas day ta klase akanta. Sige, ante, taibaga. Pati kanta kahit ko dun ibaga na attackers. Ay na, ano samlat na ka din? Sobra akong dito kanta. Saan mat nga agnanayon dito'y balay? Nasurugan na makalawas na dito balay.
Awan samot plano ng agawin. Nakabakasyon lang. Imbag ko man saan na apakibyangan namin. Pati tatok ibagada dakis. Kajekiday na. Panagkunam, saan ka di at tatuday jay? Anji, umay ka man dito, hoy. Apay ka di, ante. Kita man dagita babae amagmag na dita kalsada. Kaaruba mi dagita, ante. Nagkikiting ti shorts da. Ay na, kastada, ante. Syudad ngamin dito, oy. Jay may sa babae. Oh, ada tato iti saka na. Kita Bayan nyo lang tayo da, ante. Dagdakas at talaga. Nilakay mo, ibagam kitde, taikatan na dagiti tatuna. Saan mat apang ibasaran ti kinasaya at wano kinadakas ti may sa atao gapulaang iti tato, ante? Nagkunakan ka? Ay, aguray ka man, ante. Adda nadlaw ko di tarupa yun. Anya na ita? Italaan nadlaw ko nga addagayam kiday yun. May amban na ita? Kasla tatumat. Kuha? Ni, tatung agpaiso. Kunayo akagurgura yu ti tato. Ngam tatuma day takiday yu, ante. Sigamat gayam day ta agmarmartilyo dita. Walang day. Sa patuita. Walang trabaho. Isutari maanak day ti pasit ti balay na perde. Nalaing ka magayam nga karpintero. Saan mo doon na yan day? Dagiti daduma akaan na ka kay jay probinsya. Nuawan trabaho da. Aginomdan. Malipatan da pa yan ti agawid ka dagiti babalay da. Saan nakakastan day? Nasaya at mat no ipagpangrunam ti pamilya. Saan ka din nadildilawan na antim nagiti tatok? Awan matan ti masasauna. Kung nakano ibagbaga na adha ka sa katao. Saan nan nga ibagbaga day ta? Kanya lagi di kami nanti mo na yan. Bayang, nakita na matipod no akin na tao. Asaan ka matada ka sa tao? Iskula namin nantim ka. Katwan man, awatam latan taisumat ti nakairwaman na ngamin. Oh, ante. Apay nga tagal galutan yung matanday tabayon nyo. Wala, tagawid ako. Agawid kayon? Nagbiit kayo matan, anauma? Agasamat na itatalo abulan ko. Nagdali na dito'y balayo. Okay lang, ante. Bakasyon nga ron. Ay, agmay-may sa akman ni niya balay. Kaduak na gititarakon ko amanok, kan bato. Kat agpasyar kayo lahat na ngamin dito'y balay ano at dawayayo, ante. Mga kanila kay mo Sorry, no nasair ko tirik na ide. Kaapay kumamat, ante. Jay na ibagbagak kanya na may papaniti tatuna. Awanday jay kan kuanan, ante. Nasaya at naggaga matao nila kay mo. Saan nakas ka nagiti lalaki dyan lugar tayo. Ngay na, puro arak kan barkada ti amoda. At least, naamamuyo ti pudno a kinatao nila kay kong anti. Ay, wad. Istorya ito dyan lugar tayo. Nasaya at gayam alalaki tinakiasawaam. Ay, nagswerti ka, Angie. Sumra kita iti trabaho, bakay? Tapay. Itulot ko gayam nanti, si terminal. Ay, nasaya at man no napanunot mo dayta. Kandas kan akaduag nga agura iti ba sa pagluganan na. Ay, sige man nga rod lakay. Siyempre mo tapno maulit na duman, hindi umay agbakasyon, bakay? Dayta mo ti ko nana. Sabay kumaata umay tumanan inton sumaruno atawang. Ay, anya laki, day. Saan tayo agad nga di pada tayo atao? Gapulang
iti langada. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Manang Tarabay.